Pa da, hvala Vedran još jednom na uvodu. Pa idemo iz utakmice svake, sve su stvarno posle sjajne utakmice protiv Istre. Dolazi opet jedna ekipa Osijeka koja se u zadnje 2 kola jako digla. Znamo svi, od njih smo očekivali da budu takvi, tako da neće nam biti opet lagano. Veseli me, kažem, ovaj bod dole u Puli, mi da smo ga zaslužili, da smo se borili, davali sve od sebe i da smo ušli ovaj 5. mjesec da odlučimo sami o sebi, tako da želimo i hoćemo, borimo se za tu 4. poziciju, imamo to finale kupa, stvarno jedan predivan mjesec je ispred nas, ali idemo utakmicu po utakmicu. Kažem, prva ta Osijek, znamo da neće biti lagano, ali pripremamo se dobro, evo stvarno, sad imali smo dovoljno vremena, imamo još 2 treninga da odradimo. Što tiče dole, hvala Bogu, nemamo žuti kartona, ni tu problema, mali Jagušić, možda najvjerojatnije, što tiče ozljede, vidjeli ste da sam ga mijenio dole, umor je malo bio, ali nije ništa teže, tako da možda tu jednu utakmicu ne bude sad protiv Osijeka mogu, ostali svi dobro, vrijedno treniraju i jedva čekamo stvarno. Znamo da nam neće biti lagano, ali igramo pred svojom publikom, ja vjerujem da će publika, evo, veseli me bilo vidjeti dole u Puli da je došlo toliko ljudi gledati Istru i nas, ja se nadam tako da će tu naša publika doći podržati nas, treba i nam sad stvarno da nam pomognu i onda mojima dečkima bude lakše. Evo. Kažem, drago mi je samo star rezultat, evo da je naša mladost igra dobiva priliku dole mali Jagović, Krušelj, da igraju dobro, tako da s veseljem čekamo sve ono što nas čekamo u 5. mjesecu. Hvala treneru. Filipe, evo ti pomalo hvataš korak s ostalim suigračima, sve češće si u prvom sastavu, Puli se odradio vrlo dobru utakmicu, no Osijek je novi protivnik, evo kako ti gledaš na Osječane, izašli su iz zone krize, Hajduk nam vraća protivnika u igru da se tako ne šalimo. Pa da, evo, dobar dan svima. Znamo da je Osijek bio u nekoj maloj krizi, ali evo, zadnje 2 utakmice pobijedili su 2 ekipe koje se bore za prvaka i tako da mislim da ne smijemo ih podcjenjivati. U nedjelju treba biti na 100%, svi dati sve od sebe i da pobijedimo tu utakmicu. Hvala ti, dečki. Evo, bila je zadnja utakmica s Osijekom dosta čvrsta, tvrda, u 120 minuta nije bilo gola. Kako sad možemo očekivati? Hoće biti više sličnije one prvenstvene? Pa bile su prvenstvene jako zanimljive i lijepe bile i tamo u Osijek smo mi pobijedili, pa tu je bilo isto preokreta, 3-2 je bila zadnja. Tako, mislim da će biti sigurno opet golova i mi igramo otvoreno, Osijek je sad došao u formu i tako da jednu dobru utakmicu očekujem sigurno s jedne i druge strane, a opet kažem, kada znam, vidim kako moji igrači rade i nadamo se normalno da ćemo mi na kraju pobijediti. Pogledamo malo da se vratimo na utakmicu u Puli. Sam si rekao, dobar dio tekme ste patili, ali kroz tu podnanicima patnju zapravo pokazali neku svoju kvalitetu, da u tim trenucima možete parirati. Da. Suparniku koji je ovako bio dosta napadački. Pa da, sad su te utakmice gdje mi moramo, ja se vjerujte da najsretniji sam s tim dijelom gdje smo bili patili. Moramo i taj segment igre još da budemo bolji. Mislim da sve je to bilo solidno, ti 20 minuta stvarno Istra bila stiskala, opet smo mi bili nervozni, ušli smo u sredinu gdje smo loptu izgubili pa smo primili taj gol. Moramo znati se braniti kad imamo pred dobra ekipa, mora znati se cijeniti, stvarno Istra je dobra ekipa i to je jedan dio igre gdje mi do sad nismo puno bili u tome, jel tako, da nas neko baš toliko stiče, ali mislim da smo dobro odradili i što sam rekao, poslije te utakmice da ćemo mi biti još bolji. Evo, vidjet ćemo sad sljedeći protivnik, stvarno Osijek je jako dobra ekipa, stvarno imali su problema to na početku, puno je tu nekih stvari bilo pa se to na rezultat njima pokazalo, evo, ali ove zadnje 2 utakmice pobjeda protiv Rijeke, protiv Hajduka, ono što sam ja stvarno za Osijek stalno govorim da su jako dobra, kvalitetna sa dobrim pojedincima ekipa i opet nas čeka na takvu utakmicu gdje ćemo sigurno opet morati jedan dio utakmice patiti, ali mislim da budemo sad još bolji i kvalitetniji, da neće biti panike kad bude taj period utakmice, ali da ćemo opet mi tražiti svoje ono što radimo, da dominiramo i da kroz jednu lijepu igru dođemo do pogotka, što je naš način igre. Rekli ste da neće biti Jagušića, koliko se onda mijenjaju zamisli u planu igre za... Pa, nema Jagušića tu, stvarno na toj strani imamo i Šuto, Dolček, Kajmako može, tako da nema, svi su jedan period igrali malo više, neko manje, stvarno Jaga je ovo zadnje vrijeme kako igra, stvarno moram ga pohvaliti sve, ali moćemo mi, zamijenit će ga da ostane neko, stvarno ima dobra rješenja na toj poziciji, a ostalo sve drugo ostaće glavnom isto, naš način igre,
sustav, sve ćemo nastaviti dalje tako. Koliko tebe osobno i možda momčad smetaju ove priče koje se pojavljaju u medijima, gotovo sad pa svakodnevno u tvojoj budućnosti? Ma kako bih rekao, ja stvarno jedno razmišljam o Osijeku. Vi vidite sami, ja nemam uopće, žao mi je da se ne priča malo više o mojim igračima, oni su najzaslužniji, stvarno. Ne znam, tu vođe naše ekipe Božić, Nastrovski koji uživaju u tim godinama sad nogomet, igraju dobar nogomet, ne znam, uz njih ostali, svi smo bolji, naša mladost, evo Krušelj, Jaga, dosta tu igrača, znači treba o njima pričati o sljedeću utakmicu, ovo drugo, ništa, vjerujte da neće, ja puno s igračima pričam i govorim, nas zanima. Znamo da smo, koliko teško smo radili da bi došli do ovoga, da bi došli ovaj najljepši mjesec u godini 5. Da sami u sebi odlučujemo, još jednom govorim da se borimo. Kad smo već došli na tu 4. poziciju, stalno govorim, želimo je zadržati. Nije lagano, stvarno Istra i Varaždin su dobre ekipe i neće biti lagano, ali vjerujem u svoje igrače, vidim koliko rade, koliko su dali do sad toga da dođemo u taj situaciju, da se borimo za tu poziciju i evo, prva prilika opet je Osijek da potvrdimo tu 4. poziciju i ima još, znači, ova utakmica do kraja, još 3 kola je posle Osijeka i finale kupa, tako da se veselimo samo idućim utakmicama, ovo drugome mi ne razmišljamo, hoćemo uživati u ovom mjesecu i pobjeđivati dalje. Ti si prije 20 godina tu igrao Europu za Sloven, onda zadnji put Sloven prije 13 godina igrao Europu. Koliki je ti motiv da sad kao trener odvedeš klub? Meni je ogrom, ja sam stvarno, ja sam uvijek volio, mislim da ne bi ispalo da sad nešto, ja sam tu bio kao dijete, 22 godine, 5 godina sam proveo tu i lijepo mi je bilo tu igrački dan i uvijek sam cijenio, poštivao Slaven Belupo i normalno da bi najsretniji bio da proživljavao sam, išli smo u Europu, putovali smo tako i ono kad sam tek došao, o tome sam pričao, pa ste me malo čudno gledali, evo, blizu smo, nije lagano, ali ja ću sve učiniti svoje strane da opet dođemo. Jer stvarno tu sa velikim emocijama radim Slaven Belupo, volim Slaven Belupo i tako, evo, nadam se da ćemo napraviti uspjeh. Filip, kako se ti snalaziš u HNL Bodanu? Pa evo, pošto imam 20 godina, dobijam priliku koliko zaslužujem i mislim da tu priliku čisto dobro iskoristim i nadam se da ću tako i nastaviti i dalje. Odigrao si dobro u Puli, kako si ti zadovoljan, kako je bilo protiv ovih opasnih Puljana? Pa da, evo, zadovoljan sam utakmicama u Puli. Treneri i dečki su me pohvalili da sam dobro odigrao i želio bih nastaviti i dalje takve utakmice odigrati. Ispred sebe imaš na poziciji Bosica, koliko možeš od njega naučiti, on je fakat, ima puno iskustva čovjek. Da, evo, Bosic je ispred mene, stvarno jako dobar igrač i jako dobar dečko. Iskusan je, ima puno utakmica u nogama već u HNL-u, tako da puno učim od njega i drago mi je zbog toga. Evo, trener spomenuo da nam slijedi taj mjesec odluke, mjesec radosti, možemo reći kako ti gledaš na sve te utakmice koje vas čekaju i kakav osjećaj imaš? Pa da, evo, kad bi nam neko na početku sezone rekao da ćemo se boriti za tu 4. poziciju i da osvojimo kup, mislim da mu ne bi vjerovali, ali eto, mi smo napornim radom sve to zaslužili i moramo ići do kraja da i osvojimo i taj kup i tu 4. poziciju da osiguramo. Spomenuo trener starije igrače Božića, Nestorovskog. Kako je tebi ko jednom od mlađih članova slačionice učiti od njih i pijati to znanje? Pa da, evo, drago mi je da dijelim slačionicu s njima. Ipak su oni iskusni igrači i puno možemo naučiti od njih iskusnih i razgovaramo s njima i drago mi je zbog toga. Evo, spomenuo je Vedran da si u reprezentaciji mladoj, to je nešto novo za tebe, pa možeš malo to prokomentirati što to znači? Pa da, mislim da je san svakog hrvatskog nogometaša biti u reprezentaciji. Evo, kada smo Jagušić i ja dobili poziv, bili smo stvarno presretni, neko novo iskustvo za nas i nadamo se da će biti još takvih poziva. Možda samo na kraju da se predstaviš navijačima odakle zapravo dolaziš, nisi ovdje naš Podravec, nego iz da. Pa iz Podravine sam, dolazim iz
malog mjesta Županjec. Evo, tu sam došao pred 10 godina, sada sam već dosta u klubu i evo, mislim da se dobro snalazim.